Uma ulalela bazondayo bathi idlozi kalikho. Uma ulalela badukisi bathi idlozi kalikho. Hawukele mina, hawukele mina, hawukele mina, hawukele wethu. Stop. Aba uma kwethe kanjani umsini wabelungu. Wenza mina so. Mina Dr. Buwe ngiyabingelela nonke South Africa, ngiyabingelela abalele emakhaya, ngiyabingelela wonke abantu amazwe ngaphandle. Namuhla ngenza mnyaka beku 79 u70 manje, beku 79 8 manje. Ngiyajabula kakhulu uDr. Buwe Mhlanga ngoba hlele sibukana nomndeni wami. Jabula ntshela nonke South Africa, ntshela nonke amazwe ngaphandle, ntshela nonke abalaleli bangaphandle. Ngisho ukuthi manje mina Dr. Buwe Mhlanga ngenza mnyaka ikhekhe le. Ngisikelwa lona ngokuyiphatha kahle
uthiwa uma uyiphatha kahle uyakhula, ulalela abazali uyakhula. Makuthi ulalela nomuntu wangaphandle uyamlalela khona kubonisa khona uyakwazi ukukhula. Mina Dr. Buwe Mhlanga namhla-ke ngoba ngilalela ngitshela nonke abalaleli mfowethu lo Mhlanga Sikhosana. Ngithi ngoba ngikhuluma Dr. Buwe Mhlanga ngiyajabula kakhulu, ngijabulela nonke, ngijabulela impilo yami, ngiphinde ngijabulele la kusasa lami uNkulunkulu ngize ngifike kulesikhathi lenkuso njenga namhlanje kuyiphatha kahle. Ngize ngizale ingane ku-48 yabazukulu bawu-15 amakhosikazi awu-6 waphethe kahle bayadla bayasutha bathenga into bayifunayo bayithandayo phakathi kwenhliziyo yabo futhi bayaswana. Akuna ubandlululo kubafazi bami bagcinana nomsisi. Lokho kuyangijabulisa Dr. Buwe Mhlanga. Ngitshela nonke balaleli emakhaya naba-ke bafazi bami ngoba nibabona nje 1 2 3 4 5 6 uphi munye angiboni awuyime wena nesiwe kade ufuna ubona wakati wethathelwa nini mina baba waru acisha lento cisha 1 2 3 4 5 uphi munye omncane sekanyoza ngapha uyakhala akakhala intina baboni bathi ngiyasala 48 ngizala ngani nje awusondele wena obonakala la ukubona bayamazwa ngaphandle ukuthi nibangaki yeah 1 2 3 4 5 6 amakhosikazi yami la angisho ukuthi indoda ngoba ngisho ukuthi 48 kwengane nami bengiyindoda ngisabalaza ngihamba yonke indawo ngazala ingane ngasiqoqa zonke ngasithathela koma wazo sabuya la kumina ngoba omama bebangakhona ukudla bomama bebangakhona ukwenza lutho seke ngikhuluma mina ngikhuluma nani ingane zonke lesikhona njengamanje aziphelelanga abanye basemsebenzini abanye basemendweni ekhulu manje ke kuyangijabulisa lokho namhlanje ngezamnyaka ngitshela nonke keke yilo leli ngiyakhombisa abantu South Africa yonke ngiyakhombisa abantu amazwe ngaphandle ngiyakhombisa abantu abalaleli emakhaya uDr. Buwe ngiyabonga kakhulu mfowethu awuchazeke ukuthi siphila kanjani sisuka kanjani kwaMhlanga sihlobene kanjani sizalwe kanjani baba wethu besihlonipha kanjani ndebe simhlonipha kanjani ubaba awuchaze mfowethu ngisuka noze nuyitafula leli Dawuwe thina singabakwaMhlanga njengoba sechazile umfowethu uDr. Buwe Mhlanga uJoseph igama lakhe uMhlanga isibongo singoSikhosana singoDabuka singoMusi singokhabanga bese ke kuthi ngapha eSwazini lapha kuthi Khabane khona bathi Khabanga bese kuthi lapha kuthi Mhlanga laba oSikhosana namaNdebele bathi nakoMahlangu siyangena baphuma kuthina kusho ukuthi uMhlanga iyona nzala abantu kwaphuma bonke laba oMusi oSikhosana ingakho thina sibambelele kuMhlanga kakhulu bese kuthi ke uSikhosana eze kamuva njoba sithi Mhlanga noma ngathi Dabuka kodwa thina uDabuka simsebenzisa kakhulu sithi Dabuka Mhlanga Mhlanga Dabuka bese kuthi la kwabanye oSikhosana kwenye indawo ugama ukuthi Sikhosana bese kuthi uMhlanga bese landela kodwa thina sithi Mhlanga thina ke sikhule sibahlonipha abazali bethu mina ngumandle Nkosi Mhlanga iminyaka yami u76 ngineminyaka u76 kusho ukuthi ke eminyakeni njengoba ngineminyaka u76 mfowethu yena uneminyaka u8 7 right u70 kwethu mina ngu76 mina nomfowethu umfowethu right ngokwebhayibheli iBhayibheli lithi umuntu ophile kahle uyophila iminyaka ibe 70 uma usungaphezulu kwa70
sesiphila emseni kaNkulunkulu. Mina nje sengiphila emseni kaNkulunkulu. Bekumsaka kaNkulunkulu umfowethu ke engumqonga kuyena eqhubekile kule minyaka yakhe kulamakhosikazi akhe awusikisi nalezi ingane zakhe ezingaka uyibaleli number wayisho ukuthi 48 abazukulu wa-15 uNkulunkulu umbusisile nezingane zakhe and nabazukulu umfowethu mina engimthandazela kukhona njengoba kulomsebenzi wakhe njobe siza abantu ephilisa abantu umhlaba wonke amnikeze eminye iminyaka eminingi ngaphezulu kwale minyaka enayo aqhubeka ngoba usiza abantu benkosi usiza abantu bakaNkulunkulu noNkulunkulu uyajabula ngoba umfowethu akabulali muntu akababulala abantu bakaNkulunkulu uyabasiza afika begula abaphilile sangathi ke nezingane zakhe ngafisa ukuthi zingabambana njengoba omama bebambene nazo izingane zibambane zenze kube isibusiso ekhaya ungabibikho uqokoko ngoba umfowethu njengoba esebenza ngedlozi idlozi aluthandi umsindo liyakufiphaza umsindo uyawanqunda amandla umfowethu ukuthi lamasente awathola aphilisa ngawo izingane zakhe lomndeni ongaka angawatholi kahle amadlozi akawufuni umsindo bomhlanga kodabuka ndawuwe sangathi ungahamba ngomoya wenkulu ndawuwe iloko ke abalaleli South Africa abalaleli mazwe ngaphandle nabalaleli amakhaya ubekile mfowethu ngendlela abeka ngayo ubeka kahle kakhulu thina singoba umhlanga asihambanga sithi ayifuna ukuba umhlanga ngokuthi sifuna ukuhlala South Africa kunjalo thina singoba umhlanga tobo la kuzalwa inzalo isuka phansi ngoba amahlangu bafowethu ngoba sebeyabekile ukuthi baningi abantu basuka ezandleni zethu basikhethela babe nezibongo zinye hlukene uyabona so thina singoba kwamhlanga straight kodwa ke ngithi ngiyamthanda umuntu kusa ngikhona ukusiza South Africa yonke namhlanje ngeza leminyaka ngoba semzwile mfowethu ukuthi bekufanele aqhubeke futhi abe nempilo inde kusa kwenzeke umhlanga kwazi ukusiza laba abanye abantu bangasizakalazi namhlanje ngiyajabula abalaleli nonke South Africa abalaleli nonke emakhaya abalaleli amazwe angaphandle ngiyajabula kakhulu ngiyabonga namuhla ke ngithi ngiyasika kheke libone awuboni ngiyasika kheke mina Dr. Buwe eminyaka yami leyi ngiphiwe ngoNkulunkulu leyi ngikhulile njengamanje umuntu wokubona South Africa nonke ukuthi awunango Dr. Buwe mhlanga lo usizayo ngenza iminyaka se-20 manje asingasike sicela sikhule no kulani ya okay kulani mina